بيقول لي use، عايزني ان انا استخدم 1 pounds و 10 pounds 100 pounds banknote to make the amount 184 pounds using the place value money mat. التيبل اللي قدامنا ده هو هنا محدد لي ان انا استخدم ال 100 وال 10 باوندز وال 1 باوند. ما ينفعش استخدم اي حاجة تانية غيرهم عشان درونا نرسم 184. هاجي عند ال 100 درو هرسم له 100، ما ينفعش اخليها 50 و 50. تمام، هلتزم بال 100 اللي هو قال لي عليها. التنس ما ينفعش اكتب ال 80 تبقى 20 و 20 و 20 و 20، او 50 و 20 و 10. هتبقى ايه؟ 10. 8 notes of 10 كده. 10 20 30 40 50 60 70 80. لازم التزم بالجزء ده يا شباب، ما ينفعش انا اغيره من عندي عشان هو محدد لي استخدم ايه. ال1 عندي الوانس فيه 4، يبقى هرسم 4 notes of 1. 1 2 3 4. طب ايه اللي احنا نكتبه هنا؟ احنا في ال100 كتبنا 1، يبقى هنكتب 1. في التنس فيهم 8، 8 تنس، يعني هكتب كل ديجيت من غير زيرو. والوانس 4. طب وبعد كده اللي تحت هنعمل ايه فيه يا ميس؟ هنجيب ال value of each digit. 100 80 tens 4 ones. يبقى بنكتب كل digit قبل ال place value بتاعته، وبعد كده بنجيب ال value of each digit. بنجيب ال value of each digit يعني قيمة كل number. دي كده فكرتها.